ईजेंट हिल्स के वापुंग चनोंग गांव की एक युवा महिला जो 15 मार्च से अहमदाबाद में लापता थी अब मिल गई है और घर लौट रही है। ये मामला जैंतिया नेशनल काउंसिल JNC के द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सफलता से महिला को ढूंढ निकाला। JNC ने युवाओं के बाहर रोजगार के लिए पालियन पर चिंता व्यक्त की। का wakre citai chapo Gujarat wadang hab hapo yong city Ahmedabad wa wani kon yong ka le em jing suba le yong ki wa nyok phone di ga ka wala chi tiaw la du khat santarik te na leng kam te na leng yong I ka JNC da bi da mesin yong jing sau kia haga khat khandi tarik da yo u live file ya ga wi ga FR hitai halaram bai police outpost kam te siaw suku khana ya pi walang bagi jing kre chitom yung pulis wa haga arpau terik dayo e jing tip wato dayo gi pulis upelayan ni taina po Ahmedabad city te ha ni gapor nagaliang yung vice president yung JNC Central Executive Committee ayo yaga jing hublay wa kerpang yagi pulis larambay berkamju yaga office yung SP wa da kre chitom wa penyo yaga ni khana kat hadu da poy go haga tu arpau terik yung ni tiaw Pakai kublai kerpango cucu ya ga Madam Mary Sinta wa manle kam ga MLA yang sutengah saipung konferensi wada corporate lang wa wada pressure ga SP wa phone bat wa kre ya ga ni kam wood kam te ha ni ga por na liang nga wa myok tin de ong kitbok ya ga kong Mary Sinta wada yarap tali tala open point stop ya ga ni kon yung ni man bay chaga ni district ong ai wa blai unang ya luti we phi hai kam wa bha skripai ba yong phi u yo phi ga met ga phat wa chai wanang te ha ni ga por na ga liang nga da mesin yong ji snaw khia bu o ya ki kon kro yong ga district yong kamada yu phi halat pathai ku bor kha mo em hi gi wan kre chitai om ji len li thu jak po ipli en rei bon sen hi dangini wa deptia lo dang yu phi mi du khobor war ngut gi khna na thai san tia hi chai lam baklai stai chai gi thau khai met mo nga bu jing ken tu yaki wa chwa lai phi chitai paj bhari wa miet